Shubor Nakaslem Jong Nongsan Hima. Ki record ke hanyo drap Youth Council mentaka sengit hot ding ka live hoy tarik ujemang arja arpasau kila let ban senran ya secretary ka seng uba Isaac W Basayamon haringkat ke jing senran lang ke kemi jong u shathanat sadar halor ke jing sha khot hajir haki pulit jeng ketika thanan gani ke jing wan secretary ke HYC sha sadar police station kadai hadian ke jing sha khot hajir halor ke jing let kendang bat let pen pra na phang ka seng ya ki yeng jong gi poiwer basabe an halum survey manaka art pholai tarik jemang arja arpasau Barkum juru halor ke jing khandra ka seng yaki nong di drok hakeleng ke nong ba shilong hadu menta ki nong yalam bah khmat jeng ka seng HYC barok laingut kilawan ban jubab hasadar bakentup yu president uba Roy Kupar Sendram balawan jubab hakar pupra tarik u vice president uba Donbok lang Karlingdo menhaka laipo tarik bar u secretary uba Isaac W Basayamot u balawan jubab menta ka sengi ka laipo tarik haga jing akran bat kilat pathai kubor uba Isaac ulaong bagajing khot ki pulit yaki nong yalam ka seng kadai tang ban penting khnang ba ka seng kanum la shu ban khandra ya udrok hendrai kat baki dang khot ka mensim jongi kadang shlur Kalau cakap dah sini ni, so pelajar, cakap ini nama Muhammad, baru presiden, dan tak sini cakap. Jangan tunjuk ni one back, benda terdekat, cakap. Keluar ke sini, jah lum serbir, jah lum serbir, kadai drugs, dia cakap ini kadai penting. Bagi numla, bagi ya cuy Muhammad tentang drugs, terdekat cakap. Komisi ni kadang sur, kadang road. Bangin tenang yang ni drugs bertenang ai mesti su ini nak liang jongi dong dalam nimso persu rajin sangat kias di kendon di labun kami ambil sini kong labun sini lah sakap kias labun sini lah sakot di kot ni apa sadar ribuan baik nimret nimsmet kata ini smart Kaya karat gini kecil sakot itu. karai kabar ini smart minang kendang susu jongi drugs bagi nam syong thaj syong titi mentan hidup nir ngin persang ni kendang menelu plai yang kendang banani smart ngin kendang bagi sudah adu indalak menurut saya UI baca khot yu presiden berapa Friday ngin kham lien kham nang menjubab kham keluar dai